Halor ke Jingud jung Samla Watkam ke West Castle District, asngi balang jung katayo ke Hinyau Trap Youth Council West Castle District. Kalapan pau ke jing sengokia ke bajur. Bat kane kalapan longi kinong ilam jung keseng, bakin mi syakmat ban banjur kinong penya jung ke DSC, baki day ban ai ke jing syania iki Samla. Halor kane ke kubor menta tungin ya pej, ke baki nong ilam jung keseng HYC West Castle District kidon banong. Ke Jingud jung Samla, bateng-teng ke DSC, kapenbi ke advertisement bantap nangta hadin lanu kimpen bisu lanu bakin pendok nangta ke exam teng galapoi dari jan sis namru kimpat le nangta ni teng galapoi ki la dei ban kan pena nangta written test bunop lagi sama Watkam ki klet no menu gile tap ni hatu gile tap nam nama ka jing sugi palat jang ka DSC hak ni por nangta kumta nak leng jungi kaseng ni gerpat ya ka yaki nampuniat jang ka DSC bagian subhan ya bagian ai yaki jing syai yaki samla om dan sa do bidung yaki samla Watkam ni berpau ke jing sokia lo ne benta bagi kerpat namta ka DSC West Castle District bahkan subhan bahkan ai ya kata ka jing syania man ai jing kermen ni kemi nanti banang ni syakmat baga DSC West Castle District kadai ya ban ai ke jing kermen om ban penduk jing kermen ya ki Samla Watkam nama hoi nagaliang jungi ngiyo sngoru bateng teng ke por batho exam kidan ki senta ki wasya ban penukam dari mobile berkidan ki senta ki wakim sya ban penukam dari mobile hagini ki por adem nagaliang jungi ngila ujor hal deputy commissioner halo kan ni benta hai ngidang ye sngo halo kan ni benta ke ye dan benta kumta nagaliang jungi nanti syakmat di kerbat bahkan day banong ko khuy ke bas ke ba khnang ba kan nongka lawai nama gi sutu gi Samla ki de lawai namta kari bu gajai bendo lada ki Samla gi yo ya ka kam daga jing start daga jing ya hok juga DSC magiru ki syakri hok rangi i babun menta gi nontrei kam sarkar nama ke jing yo kam joki daga bor tengka daga bor jogi politician konta hagi jing tre joki ru kalam hakata benta kim ai jing syakri syuk ko biang nanta hi pai ba jing mut ngi kerpat ru i Samla jong ko West Castle District i Samla Watkam ba phim dei tang ban kut no tang haying hasem phim dei tang ba pin kut no tang ke jing pen pau ke jong pi jing khnyum ke jong pi tang ke surok ke lenti handrai ngi kerpat ban mi syakmat ya ga hok ke jong pi teng pi ong ki Samla Watkam ki kerpat nanta jong i kum ki seng balan ngidon ke jing su khia kum ta nagaliang jungi ngimla pantip ke jing don kam jing Samla Watkam kumtangi gerpat lit ya pi ki Samla Watkam ko West Castle District ba phinde ban mi madan ba phinde ban yang ye ka hok balada dan kanu ka jing thut hanu mi syakmat mi asuro nagaliang jungi ngilalong ki balapan khre ban kersan namta ya pi begini por balada ba nagaliang jong ki office department ba per bun ye ki kus kim syamla tas da syong thai menu nane dai da galat kanu kam lagi thap ba ji bru ko itu ithau damaki kumta kani na penduk jing kerman kumta nagaliang jungi kaseng nilai ikut ba ngin fai da RTI haman ki department bad hadin bangin syam bangilap lada kalong kumta kumbala ujo da Samla Watkam nagaliang jungi ngin salum ki Samla Watkam ayu bangin lei wande namta berlagi dari Samla ngi ong nagaliang jungi seng lada Samla Watkam diwan nakmat ngan ong lasai lai puai tarik kadai ke jing tho exam namta ka peniat daga DSC yagi grade 4 habo jong ka West Castle District ngi kemen nang kin sadan lagi totally lagi pengut ki Samla kin sawan tho kumta ngi kerpat lada ka don kanu ngin sedang no nang ni ke bangin pen paw sya ka perthai lada ka DSC kalong ha kanu urkom bat pada nagaliang DSC kale kumba ki Samla Watkam ki ong ngin sa syong ban perkhat la ngi kerpat ki Samla Watkam kin mi syakmat khnang ba nagaliang jong ki Samla Watkam kin ai daga PAL habo jong ka kut ban nagaliang jong ngi kloi bangin dana senda ban ngin lam len tiru ya kata ka kam khnang ba kalau we bat ka than jong ngi kan mi syakmat